Zombie apocalypse. Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash Royale. Ovaj put sam odlučio snimiti ovaj novi Electrovizor Challenge. Već sam ga jedanput odigrao, ali nisam imao puno sreće, te sam samo imao jednu pobjedu. Ali ću dati 100 gamesa i vidjeti hoću li ovaj put uspjeti nešto bolje od toga. No, uglavnom, prije toga ću otvoriti, evo ovdje imam free chest, pa evo da vidimo. A, 2 kartice, ništa. Dobili smo mini peku, 9 skeletona i 74 golda. I imamo još jedan, nisam znao, opet 2 kartice. Furnace, 9 Fire Spirit, dobro nije loše, ali nadam se da će biti 3 kartice pa da imamo šansu dobiti Epic ili Legendary. Uglavnom, ovo sam sad neki besposljed tek složio, uglavnom sad ćemo probati odigrati taj Electrovizor Challenge. Dajem 100 gamesa, to nadam se da će biti dobro. Evo. Yes. 0 wins, dobro. I ako ne dobijem jednu, dobijem 1400 gola, tako da je to dosta dobro. Evo, znači sad prvo kod ovog challenge-a moramo složiti deck. Evo, baš sam mislim kakav bi deck složio s Electrovizor. Da li da složimo neki Sparky deck? Ili da idemo na Hog Ridera? Mislim, ili da ne znam stvarno, evo morat ćemo, nešto ćemo smisliti. Ovaj mi je deck dosta dobar, ne bi ti ja sad izgubio dosta u uređivanju i minjanju deka, tako da ću samo staviti gdje je Hog Rider? Gdje? U rare karticama znam da je. Čekaj, je li Hog već u deku? A je, Hog je već u deku. Pa ovaj dek je sam po sebi već dobar. Što su glavni? Čekaj da vidimo log. Da, ovo je dosta dobar dek. Mogao bi staviti, a ne, kad bi stavio Thompson onda bi bilo premalo eliksira i ne bi bilo dobro. Da, može ovaj dek. Ne. Joj, umjesto save sam stavio ok. Ništa, opet ću složiti deka, do tada pauzu. Evo, uspio sam ponovno složiti onaj dek koji mi je bio. Kažem, dosta je dobar dek i koristimo ovaj iz Golema i Hog Ridera, to je dosta dobar push, imamo tu još i minera. No, uglavnom, sad ću stisnuti ok i probati odigrati prvi meč. Da vidimo ili ima dovoljno baterije, dobro. Da vidimo protiv koga ćemo igrati. Da, protiv nekog Bubble Cruise, uglavnom nije ni bitno. Ajmo odmah probati na Hog Rider log. Da, stavio sam log i mislio sam da će Hog Rider uspjeti 2 puta. Stavljamo mi ovdje Electrovizorda i Ice Wizarda. I dosta mi je ovog oduzeo tim minera da uništi Electrovizorda. I probat ćemo staviti Hog Ridera. Bilo bi dobro kad bi uspjeli. Brzo log za Princess, ovo nam je jako bitno. Mislim da smo ovdje dosta i da vidimo hoće li mu tower to biti uništen. I neće, krenuo je Ice Wizard na... Dobro, ovdje ćemo uspjeti to. Uglavnom stavio sam ovdje iz Golema da odmaknemo Volkari od tavera. Ja mislim da ovdje je gotovo. Da stavit ćemo ovdje samo minera da bude 100%. I ovdje Ice Wizard jako dobro kantera minera, tako da možda čak i neće biti, no ja neću odustati. Stavljam ovdje Ice Wizarda, stavljamo... Čuvat ću log za Princess. Uništio mi je tower, ali to nije, ali ja ću, njemu je ostalo ovako malo na toweru i sad ću mu ja uništiti tower. Idemo tamo odmah na Hog Rider log.
stavit ćemo, ja mislim, Princess, ne, stavljam elektrovizarda, stavljamo ovdje ovako, log, i da ovdje mu je, i stavljamo tamo minera, za svaki slučaj da nam uništi tower. I glupo mi je nešto što elektrovizard ima malo HP-a. Evo, nadam se Princess, nadam se da će nešto biti od ovoga. Uništili smo u Princess, sada stavljamo elektrovizarda, Hog Ridera i moramo samo uništiti elektrovizarda, stavljamo ovdje minera. Možda odavdje uspijemo nešto izvući, kažem, za sad je dosta dobro, uništili smo mu dosta od tavera, moramo sad samo tako održati, stavljamo log na uništi Princess, stavljamo brzo Hog Ridera i sada stavljamo minera. Mislim da će ovdje dosta dobro, čekaj, nadam se da će Hog Rider uspjeti nešto u tavera uništiti. Za sad nismo nešto previše uspjeli skinuti sa tavera, stavljamo ovdje Ice Wizarda i dobro, mislim da imamo sada šansu za pobjedu. Stavljamo ovo tu, minera, i mislim da mu ovdje gotov taver. Da, evo, stavit ćemo još log. Da, ovdje mu je gotov taver i dobili smo ga, imali smo 2 krune, on samo jednu, tako da je dobro. Prvi meč smo dobili i dobijemo 500 golda, tako da ćemo sada imati, da vidimo koliko, 1900 golda, da, to je odlično, i 30 kartica. Da vidim što bi trebalo, ne. Za sad samo 3 rare kartice. Makar prošli put kad sam imao jednu pobjedu dobio sam i, ja mislim, bowlera kao epic card, ali dobro. Hoćemo li sa istim dekom? Amo sa istim kad nam je ovako dobro krenulo. Ako izgubimo, onda ćemo mijenjati dek. Ok, šteta što ne možemo odmah pogledati Hog Ridera. Ništa, pokušat ćemo se. Stavljamo ovdje elektrovizarda. Ovdje nam je odmah stavio Evo, ja sam ga uspio nekako kanterovati, pošto što mi je stavio tu Inferno Dragona. Pokušao me odmah zbuniti na početku meča, ali nije uspio. Stavljamo ovdje i nadam se da ću uspjeti staviti log. Mislim da ćemo imati eliksira za log za svaki slučaj. Mislim da sam ovdje uništio dosta od tavera, mogao bi ovdje staviti log. I da odem u tamo taver. Ovaj dek stvarno je odličan, a nisam ga čak ni radio, dobio sam random dek. Tako da stvarno je super. I sad se moramo samo obraniti ili ići na još jednu krunu. Pogledajte koliko smo u glavnog tavera uništili. Znam da ćemo ići na ovaj taver. Pa ćemo ovdje, uspunao mi je tu Elite Barbarijane. Nadam se da ćemo ovdje uspjeti nešto izvući. Tamo nisam očekivao ovo tu. Moramo sad paziti i mogao bi staviti Hog Ridera. Ovo je sada stvarno, uništio mi je jako puno od tavera. Ako ne pripazim, moglo bi ovdje svašta biti, mogao bi mi uništiti taver. Sad ćemo se ovdje morati braniti. Tamo eventualno možemo staviti Hog Rider log, ali ne smijemo riskirati, moramo se braniti. Jer pogledajte koliko nam je uništio glavnog tavera, ja nisam ni gledao na Inferno Dragona. Ok, tamo ćemo Hog Ridera, ovdje stavljamo sve za defense. Tamo će Hog Rider, ja mislim, uništiti taver. Nije uništio taver, moram pripaziti. Ovaj put sam malo pažljiviji, ali svejedno moram paziti na Inferno Dragona. Stavljam u tamo Hog Ridera. Brani se najbrže što mogu, jer znam da mi može uništiti taver. I uništio sam u tamo taver. Imamo još samo 20 sekundi
Sad se moram braniti stvarno se sam moram braniti, spawnat ću samo ovako tu stvari. Moramo se, nećemo ići na 3 krune naravno. Stavljam tu minera, ne želim da mi imamo još 5 sekundi, hoćemo li uspjeti izdržati i da, dobili smo ga, 94 mi je na taveru ostalo, možete vjerovati koliko sam sreće imao, ali dosta sam se dobro branio. Imamo već 2 pobjede, nijedan put nismo izgubili, pa je li moguće da mi dođemo do neke veće, na primjer, nagrade. Da vidjeli, sad imamo 5 rare kartica možemo dobiti, ali nismo još nijedno izgubili, te nadam se. Idemo još sa ovim dekom. Dek je stvarno dobar, još nisam ni upotrijebio Inferno Tower. Samo, čekaj, proćemo odmah na idemo Hog Rider Miner. Stavljam je tu, stavit ću mu Elektro Wizarda. Mogao sam staviti log. Evo, Lumberjack je na onoj strani, moram brzo staviti Ice Golema. Da, stavili smo Ice Golema, ali nam će Lumberjack opet nešto oduzeti od tavera. Malo je bolje počeo od mene. Zapravo dosta bolje. Morat ćemo sa ovim se paziti. Morat ćemo na ovog paziti. Mislim da puno je bolje počeo od mene. Da, ako ovdje ne se... I čini mi se da ima dosta dobar dek protiv ovog moga. Da, ali ja uništit ću mu onaj taver, nadam se. Evo, blizu sam da mu uništim taver, moram, čekaj da vidim jel imamo brzo Ice Golem. Elektro Wizard. Ja na Lumberjacka uopće ne pazim, ali jedva se držim, tako da će ovo biti teško. Ima te brze, kao bi to rekao, ovi šta brzo napadaju. Znači stavi Lumberjacka, stavi Elite Barbarijane, to u nekoliko sekundi mi napravi probleme. Ja ću mu opet probati napadati. Znam da ćeš mi uništiti ovaj taver. Sad znam da će se i on braniti. Ali moram napadati, moram pokušati uništiti taver. Jer... pa ovdje je dosta dobro musketiri napravio. Imamo još nešto malo vremena. Stavljamo log. I sad su zadnje sekunde. On će se sigurno braniti. Ide na 3 krune. Dobro. Sad ne znam koliko mu je to pametno. Uništit će mi, ja mislim, da, on je dosta dobar u obrani, ali ja ću svejedno ići tu na miner log. Nisam pazio, ne, uništio mi je taver. Uništio mu taver, nisam mu trebao ići na onaj taver, imao sam još vremena, ali dobro, nema veze. Nema veze, imamo jednu izgubljenu, ostavit ću još ovaj dek da vidim. Ako ne, onda ćemo morati raditi novi dek. Ali ne bi volio da moramo raditi, volio bi. Prvo ćemo staviti Hog Rider Ice Golem. Imamo još, nemamo za log, a imamo. Dobro je. Evo, ovo je odlično, ovo je baš za log. Ček, log nije zahvatio Spear Gobline, to je loše. Čekaj da vidim. Morat ćemo staviti tu Elektro Wizarda. Dobro. Ovo za sad nije loše, samo što nam je dosta uništio tavera. Trebali bi barem staviti taj iz golema da nekako proćemo sa ovim nekim jadnim pušom. Neću sad, čekati ću na log. Evo, mislim da mi sad mogli staviti log. I mislim da mu ode taver. Uspio sam mu sa ovim nekim pušem uništiti taver. I to čak dosta dobro. Da. On meni još nije. Ice Wizard će ovdje uništiti Skeleton Army, nadam se. Stavio sam za svaki slučaj Elektro Wizarda, malo sam se iskreno uplašio jer ne želim izgubiti još jednu. Hog Rider, ne Elektro Wizard. Dobro, išao sam mu na glavni taver, mislim da mi to nije bilo potrebno, ali svejedno
ako uništimo glavni, onda je brzo Inferno Tower, log, što sam mu sve napravio sa log. Uspio sam se ovdje obraniti. Imam još 1 minutu, ali mislim da mi je bolje ne da mu ide na glavni tower, to mi je bila loša ideja, nego da ode mi ovdje Inferno Tower. Aj, pokušat ćemo se braniti. Biće teško, biće jako teško, ali pokušat ćemo se obraniti. Jedino to i možemo, jer stavljat ćemo ovdje Inferno Tower. Ovdje je Ice Golem, ali imamo Ice Golema i to je odlično. Ice Golem je uništio. Stavljamo Ice Wizarda, stavljamo ovdje log. I da, logom smo zahvatili Ice Spirit. Možemo li se obraniti? Ja mislim da ćemo moći. Pokušavam, imamo još 20 sekundi. Ako mi sad stavi Hog Ridera, brzo stavljam Inferno Tower. Pokušavam se na sve ove, imamo još 13 sekundi. Moramo staviti musketir za svaki slučaj. Mislim da ćemo ovo uspjeti. Uništili smo mu glavni tower, ja nisam ni obraćao pažnju. Možda je čak i lik prestao igrati. Imamo čak sad ovaj put i 3 krune. I da, jedan poraz i 3 pobjede. Pa ne znam koliko će mi ovaj video trebati. Još bi mogli doći do 12 pobjeda, a kad bi dobili elektrovizore, to bi bilo stvarno preepik. Da vidimo šta sad sve možemo dobiti. Jedan prijatelj mi je dobio Legendary, ja mislim čak 2 puta u ovome, a imao je 3 pobjede, ali neću sad govoriti da ću ja dobiti. A uglavnom ovo je stvarno onda dobro. Idemo dalje s ovim dekom. Nadam se da nam ovo neće, igramo u Legendary arene, dobro. To znam da random budu arene, ali ono... čekaj, sada da vidimo šta ćemo... Ićemo i mi onda na ovaj tower. Stavit ćemo ovdje Inferno Tower. Čekaj, stavit ćemo ovdje Ice Golema, Hog Ridera. Ne, ima Barbarian Hat. Ajmo probati nešto ovako. Da, nije loše, uspjeli smo nešto, nadam se da će sada... Dobro, uništili smo mu Barbarian Hat. Stavljamo ovdje musketir. Bacija mi je Fireball. Morat ću mu i ja sad nešto skinuti damage sa tavera. Mogao sam staviti Ice Wizard, nešto musketir, ali mogao bi mi zepat. Ništa, ićemo ovdje Ice Wizard. Znao sam da će lik staviti nešto Air. I stavljamo... Evo ovako ćemo nešto pokušati. I on ima log, to je loše. Uglavnom, nadam se da će Hog Rideru dobro, uspio je 2 puta, to nije loše. Stavljamo, mislim da bi trebali ovdje staviti Inferno Tower. Da ovdje stavimo Inferno Tower da se obranimo, jer mislim da nismo trebali ovako staviti blizu, ali nema veze, ovdje nas je dosta, mogu reći, nadjačao. Na drugi tower kad bi mu išao, mislim da to ne bi bila dobra ideja. Stavljamo ovdje Ice Wizard, da on će malo usporiti ove Barbarian i skinuti nešto HP-a. Stavljamo ovdje musketir. Evo sad se pripremam za neki novi push. Stavljamo ovdje Ice Golema. Stavljamo log. Elektro Wizard. I nadam se da će od ovoga nešto biti. Stavili smo ovdje dosta mu stvari. Ali uspio je nekako kanterovati. Ovo ima, kažem, ima ovaj Barbarian Hat. To me stvarno ide na živce. Ovdje će Ice Golem nešto. Bacamo još log. Stavljamo ovdje Elektro Wizarda. Elektro Wizard je stvarno ovaj Inferno Tower totalno kanterovao. Idemo. Ovdje smo dosta loši, to moram reći. Lik će nas još dobiti samo tako što će bacati Fireball.
Preblizu stavljam Inferno Tower, još jedna greška. Lik igra ovako nekako spawnerski sa ovim. Moram sad samo stavljati stvari jer ako ne budem, lik nas za sad vodi i to... još jedan fireball i ode nam tower. Ne, moramo nešto smisliti, moramo brzo, kad bi nekako uspjeli, ali to je vrlo teško, mislim da ćemo izgubiti ovu rundu, da nema više uopće ni smisla. Ne, pogledajte koliko mu... Mislim da kad sad... Evo nekako smo se uspjeli, ali kad on baci fireball ode. Da, ništa, stojimo sada ću vidjeti kako stojimo sa pobjedama, mislim da je sada 2 pobjede i 2, ne 3. Dobro, sada da li da mijenjamo dek ili da ostavimo ovaj? Da vidim koliko već 20 minuti video. Ajde, neću mijenjati, nadam se još jednoj pobjedi. Samo još jednoj, ne treba mi ništa više, samo da, evo odmah idemo sa, čekaj, ovako odmah idemo, moramo brzo, Hog Rider, Miner, evo nadam se da će skinuti, evo uspjeli smo mu sa Hog Riderom uništiti dosta od tavera, ali nemamo sa eliksira, nadam se da će ovdje nešto pomoći. Ne, nemoj mi ići na Ice Wizarda, i evo, u veliko smo ovdje, uništio nam je dosta tavera. Ne mogu sad ništa, uništit će mi taver. Stavit ću mu ovdje elektrovizor da se obranim. Trebao sam staviti iza tavera, ali nema veze. Ima princes. Stavit ću ovdje musketira. Uništio mi je dosta i od drugog tavera. Stvarno ima šanse da me pobije, ali ne smijem to govoriti. Moram nekako pokušati. Moram nešto smisliti, jer u protivnom ću izgubiti. Idemo tu. Tako. Ne, joj, ovi glupi, brzi elit barberijani, ne. Odan mi taver. Ja sam još niti jedan uništio. Ovaj glupi elektrovizor mi tu stoji. Ne, mislim da nema šanse dobiti ovu rundu. Žao mi je, ljudi, ali stvarno... Još me ova princes tu glupa. Samo da bude miran, da mu uništim ovaj taver, imam još minutu. Možda probam. Još kažem, još će mi uništiti 3 krune. Možda bolje da se stavim Inferno Tower. Da stavim Inferno Tower, da se branim. Mislim da ćemo ovdje sad nešto dobiti. Mrvicu, dobili smo nešto na mrvicu vremena. Možda da pokušamo. Da pokušamo mu uništiti na 2 krune. Kad bi to uspjeli, bilo bi stvarno super. Idemo, nadam se da nećemo... Ajde, 1000 mu je na taveru, sad bi mi dobro došao log, štete što sam ga... Jako smo blizu, a blizu je i on da nam uništi glavni taver. Sad se mi jedva se branimo, a pokušavamo i napadati, tako da nema šanse. Nema šanse, izgubili smo, to je to od ovog Elektrovizor challenge, to je challenge u kojem koristimo u svakom deku Elektrovizorda. Potrošio sam 100 gemsa, mislim da nije uzalud, i sada ćemo otvoriti chest i to je to. Kad bi dobio Legendary, stvarno bi bio presretan, ali sa Epic sam zadovoljna, znači, i ako dobijemo neku dobru Epic karticu, bit ću zadovoljan. Otvaramo chest. Prvo 3200 golda, imamo 5 kartica. Ne znam koliko je trebam biti. Ovo je stvarno dosta golda. Za 100 gemsa je vrijedilo. Jedan Furnace. 2 Inferno Towera. Treba biti, ja mislim koliko ono, 8 rare. 6 Wall
Kaže, možemo li dobiti? Možemo li dobiti? Sad common i zadnja kartica, ja mislim da će biti epic ili legendary. I epic 1 golem. Ovo je bilo blizu. Dobro je što sam dobio golema. Drago mi je, legendary je možda bilo malo previše za očekivati. Ali imao sam neki osjećaj jer već sam dobio sve rare kartice, ostalo mi još common i epic ili legendary. Mislim, obično se dobije epic. Kao što vidite, evo, možete se vidjeti 3200 golda, 1 furnace, 2 inferno tavera, 6 volkairi, 5 elite barbarijana i 1 golem. To je dosta dobro. Ne znam da li ću se još joinati, ali mislim da bi to bilo sve za ovaj video koji već traje 25, evo sad ću brzo 26 minuta. Tako da ne duljim, to je bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio video, ne zaboravite ostaviti like i pretplatite se na kanal. Te evo, pošto što je sad već Badnjak i 23.6, dok ja to uploadam, bit će Božić. Tako, svima sretan Božić i sve najbolje za blagdane, te pozdrav!